Kini kesengi ke arpu artrik ujulio, kalong kesengi ke bekerpang, tang yangi ke balang Presbyterian, Henry kalong kesengi ke bekerpang ya ke jat pendriu hibarok kawai. Ban angit kalong kesengi ke bekerpang na ke benta ke balang Presbyterian Harry Wales. U Thomas Jones lembat ke Lok Jong U ke Annie Jones, kira mi na Liverpool kum ki missionary ke baningkong syakit han lam mingi jong keri India. Deha ke arhu santurik ke jong unai wing jong ke snem kat praspa Sao Po. Bat ha ke jingat denti ke berjengai bat ke berjalan ke jong ki. Kilawan poi syakini kirilom kasih bat jantia jongin ningkong kadai hanong saulia ha ke arhu arturik ujeliu jong ke snem kat praspa Sao Po. Kumta ni raki yakni kesengi ke arpu arterik ujaliu jong manlau snem kum ke Thomas Jones Day. Kalong kesengi ke bengi pensa jengken mau ya ke jingwan yu kejat ke beningkong ke jong Thomas Jones syakini girom kasih jongi hanong saulia. U Thomas Jones uri ukon jong mystery u kepa jong u bekerteng u Edward Jones bat ke kemir jong u ke Mary Jones. Bat Thomas Jones ula sedang ban buat ya ukpa bat ban trei ya ki kam ki jong ukpa bat sedang pat ban yalap ya ke gospel day ondau ledap kumba arpusan snem ke Karta. Bat nadu ke por ke udang pulih ha college ula sngau thu bah ya ke jing khot ke jong blay u ba ulik long u missionary u ban trei ya ke kam ke jong blay u ban yalap ya ke gospel ke jing pin im ke jong blay. Bat nadu kita kisnem kesai bah ke jing mut jing berkat ha ke mensium ke jong u ya ke jing khot ke jong blay u ba un lek ban long u missionary syari India. Bat onlau lepoi ha ke nigri lom kasih bat jantia jongi ula no senyang shibun tang ha ke bayalap ya ke gospel Henry ula no senyang wat syaka thok ketar. Laong ba ondau lepoi ha sora ula sedang ban kren ya ke ketien kasih tang ha pleng prabnai. Henry hakata kepor ki khasi kimpat don laki jong ki daktho daktar ki jong ki. But Thomas Jones ula wanra ya ki dak puli khasi but latip yu kumu father of khasi alphabet lani ukpa jong ki dak puli lani ki daktho khasi. Bara kesnem kat praspa Sao Puar ula tho ya ke khasi rida kabu ai kerteng ke kitab ningkong ban hikai keketian kasih. Bat haus nem kat praspa Sao Pulai ula penkala ya ke kot mother's gift syak keketian kasih. Bat abangi pej ya ke jing nok senyang ke jong Thomas Jones ngasngau baka kot yang nga bat yangi iwei pe iwei ru bangiruk ngindon ke mensim jong ke jing aitilot na ke benta ke nu ke kam kabalashania angi. Bat abangi aitilot ya ka ngangej ba klempep ngin yo ya ke jingjob. Hakini kesengi ka arpu arterik ujeliu jong news nem arajal arpu ar na ke liang jong igo Good News TV kum shibenta na ke jingraki ya ke kesengi ke Thomas Jones Day ngin wanlam shapi ya ke jingrai ke bekerpang ya ke balarwai da ki dekot lani ke female voice jong ke standing choir jong ke mau kerwat presbytery kiban ruai hangi ya ke ke jing ruai ke bayat hu syapang ke jing im bat ke jing no senyang jong Thomas Jones kum tangi priang supaya pi barok ki bapet ya ke program ke jongi bat ngingen bau blay un kerku yangi lingba jong ke program bat kum juru lima ke jing ruai kaman wanlam syangi daki female voice jong ke standing choir jong ke mau kerwat presbytery to blame kerku yangi nakabenta ke buram jongu. Amen.